Angiboshiwe amaketanga kaSathane, ngikhonza abanye onkulunkulu, umenzi wami ekhona, umdali wami ekhona. Laba linye ilanga wafika nakimi umdali, wathumela umuntu wathi hamba uyomtshela, ngoba uNkulunkulu akaphi ngesandla. Uma kungavela isandla sikaNkulunkulu esibhakabhakeni sizobaleka, kodwa uNkulunkulu uthumela umuntu athi hamba uyomtshela. Nakimi lafika lelo langa lelo, wafika loyo othunyiwe, wafike wangitshela wathi, Mfokambatha, awukahambi kahle, njengoba uwumKristu nje usondele kodwa awukafiki khona ngqo. AmaKristu, ubuKristu umsangano owakhandwa amaRoma ngoba efuna ukudidisa abantu, efuna ukuthi abantu baphume ekukholweni bakhonze lokhu okuthandwa yibo. Phenduka-ke Mfokambatha ubone iqiniso njengoba linjalo. Ngaqala nami ngathi mangifunda iBhayibheli, hayi iBhayibheli nami langivumela lathi hayi Mfokambatha awukafiki khona, ususeduze kodwa awukafiki khona. Ngiyathemba ukuthi le video izofika kwabaningi. Nami ngangingazi, nami ngangihamba ebumnyameni njengawe wena obukele le video le. Lafika nakimi lelo langa lelo. John 8:32, niyakulazi iqiniso bese liyanikhulula. Nami iqiniso lafika kimi, ngakhululeka emakhamandeleni. Ngiright njengoba ningibona nje, angishodi ngalutho ekholweni lwami. Angidingi inyanga, angidingi intambo, angidingi improfeti, angidingi inhloli, angidingi loyo hlolayo, angidingi sangoma, angidingi lutho. Ngiright njengomdali wami, ngiright njengomenzi wami. Yafika iIslam yangikhulula. Nawe mfowethu, nawe dadewethu, iIslam isengakukhulula. Igama elithi Islam lisho ukuthula, lisho ukuzithoba, lisho ukuzehlisa, lisho ukuzinikela. Nawe usengaphenduka, uzinikele kumenzi wakho, uzinikele kumdali wakho ngokuphelele. Umkhonze yena yedwa, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe. Ungazenzeli izithombe ezibaziweyo, ungazenzeli imfanekiso yalutho okusezulwini phezulu nokusemhlabeni phansi nokusemanzini ngaphansi komhlaba. Usengakwenza dadewethu, usengakwenza mfowethu, akukapheli ngawe. Is not over until God says is over. Ungazenza zonke izinto emhlabeni othanda ukuzenza, kodwa wenze sure ukuthi ukufa akufiki kuwe ungalona iMuslim, akufiki kuwe ungeyena ozinikelayo ngaphansi kwentando kaNkulunkulu, akufiki kuwe ungeyena ozithobayo ngaphansi kwentando kaNkulunkulu, akufiki kuwe ungayena ohlakaniphile njengoba usho umbhalo uthi ukuhlakanipha kokuqala ukumesaba uNkulunkulu. Jeremiah 10:11, onkulunkulu abangadalanga zulu, onkulunkulu abangadalanga mhlaba, yilaba nami engangibakhonza kuqala, kodwa lafika nakemiqiniso ngaphenduka, ngakhonza umdala weyinsuku, ngakhonza umvela kuqala, ngakhonza umveli nqangi, ongozeli, ongalali, ongafi, ungikhona, okhona, owayekhona, oyohlala ekhona, ingunaphakade. Nawe dadewethu, nawe mfowethu, usengaphenduka, usengashintsha, isikhathi sisekhona. Uma ungangilaleli, uyongikhumbula ngomhla wokuphela, uyongikhumbula mhla uficwa ukufa. Ethuneni lo omkhonzayo ngaphandle kamenzi wakho, ngaphandle kamdali wakho, ngeke umbone. Mawufuna ukwazi ukuthi uzobonani ethuneni wena ongalaleli, funda incwadi kaLuka 16:19 wehle nayo, uzothola ukuthi zifike zikhipheni ngomuntu obekade engalaleli, obekade enza intando yakhe emhlabeni, engafuni ukwenza intando kaNkulunkulu. Sengathi umdali angasivula amehlo, asivule ingqondo, asinika amandla, siphume endleleni zobumnyama lezi sizihambayo egameni lokukholwa, kodwa sihambe endleleni yeqiniso. La ilaha illallah, ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami. Akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah. Yilowo nje bafowethu umlayezo esiwulethile emhlabeni ayiminingi. La ilaha illallah, akekho onelungelo
unelungelo lokukhonzwa ngaphandle kuka-Allah. U-Allah umvelinqangi, u-Allah umdala wey'nsuku, u-Allah umenzi wey'nto zonke. Ngathi Nkosi ngasipha amandla, isivula amehlo, isivula ingqondo. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.